Najprofitabilnija državna kompanija, takozvani BH Telekom, osim što je odavno bankomat vladajuće stranke i krila okupljenog oko dvije sarajevske familije, iz kojeg oni uzimaju onoliko miliona maraka koliko im u nekom trenutku treba, godinama je mjesto u koje se uhljebljuju odani kadrovi, ali i njihovi sinovi, kćeri, unuci, tetići, sestrići. I dok se harče narodne pare, dotle se iz platforme Moja TV skidaju probosanski kanali koje je takozvani BH Telekom emitirao bez ijedne jedine plaćene marke godinama, dok je u isto vrijeme stotine hiljada maraka mjesečno plaćano kanalima iz drugih država, sumnjivih sadržaja, programskih orijentacija, a i u dosta slučajeva uperenih upravo protiv zemlje čije inicijale ova kompanija nosi u svome nazivu. Krema ove državne kompanije rezervirana je za sam vrh članova porodica stranaka na vlasti, no da se ova zlatna koka crpi do krajnjih granica pokazuje i sistemsko zapošljavanje, mahom bez konkursa nižih službenika, koje je rezervirano za članove i prijatelje stranke. Tako je zabilježeno više slučajeva da su nakon isteka mandata neki bivši delegati iz Doma naroda parlamenta BiH ne slučajno hljeb odlučili zarađivati u takozvanom BH Telekomu. Jedan od visoko rangiranih službenika ove državne kompanije kazao nam je da čak ni uposlenici sa najviše staža nisu u stanju pobrojati svu rodbinu i prijatelje koji su u takozvanom BH Telekomu upošteni od strane nekog od političara iz Sarajeva. Da se ne zaboravljaju ni djeca i supruge pokazuje primjer istaknutih stranačkih kadrova. Tako je jedna bivša službenica gradske uprave svoju kćerku odlučila zbrinuti u, pogađajte, takozvanom BH Telekomu. U posljednjih nekoliko godina u takozvanom BH Telekomu je primljeno čak i nekoliko zvučnih imena sa folk scene. Dok se politika bavi zauzimanjem ključnih pozicija u mega propalitetu zvanom takozvani BH Telekom, dotle se s druge strane ruši ugled ove kompanije. Konkurencijsko vijeće BiH usvojilo je naime zaključak o pokretanju postupka ocjene postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja sarajevskog BH Telekoma. U zahtjevu kompanije Polimedia navodi se kako takozvani BH Telekom zloupotrebljava monopolistički položaj na tržištu, direktno i indirektno nameće nelojalne kupovine, prodajne cijene te primjenjuje različite uvjete za istu ili sličnu vrstu poslova. U tu kategoriju, poštovani gledatelji, se ubraja i naša televizija. S obzirom da je na mjesto predsjednice nadzornog odbora BH Telekoma postavljena sposobna, patriotski orijentirana i uvažena intelektualka Svetlana Cenić, nadati se je da će ona uspjeti da se izbori sa vukovima, familijama i sponzorima i inima, te da će se ozbiljnije posvetiti vraćanju pozitivnog poljuljanog imidža koji je takozvani BH Telekom izgubio u posljednjih godinu dana, kao i hiljada korisnika koji su nepovratno napustili takozvani BH Telekom, jer je i program naše televizije, kao i drugih probosanskih, a ne minderskih televizija, isključen na njihovim portalima. Cenićka reče prilikom izbora za predsjednicu nadzornog odbora: "Molit ću se i moliti u pravoslavnoj crkvi, katoličkoj katedrali i u džamiji da me u BH Telekomu ne bije konstitutivni maler." E pa, na potezu si, Svetlana, kad nije mogao ili htio Mujo, ti ćeš sigurno pokazati više patriotizma prema Bosni i Hercegovini, a i sopstvene savjesti.